haravuga ati ndashaka talent aho nazikura hose nuko bubatse ibihugu byabo no muri iki gihe murabona ko mu Rwanda hari talent z'abantu batandukanye. Talent is talent, ntabwo passport. Talent ntigira passport, ni ukuvuga ngo impano ntigira umupaka. Impano ntisaba ibyangombwa by'inzira kugira ngo iva ahantu runaka ijya ahandi. Uwo ni Dr Donald Kaberuka, umunyarwanda w'umuhanga mu bukungu n'iterambere. Yabaye minisitiri w'imari n'igenamigambi mu Rwanda kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka wa 2005. Ava kuri uwo mwanya yerekeza Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD, IFDB, African Development Bank, aho yayibereye umuyobozi kuva mu mwaka wa 2005 agera mu mwaka wa 2015. Kuri ubu Dr Donald Kaberuka ni umujyanama ndetse akaba n'umwe mu bagize inama z'ubutegetsi zitandukanye mu bigo bitandukanye byo hirya no hino ku isi. By'umwihariko ayoboye ikigo cyitwa South Bridge, ikigo gitanga inama z'ishoramari kandi kikanakora ishoramari. Ibyo Dr Donald Kaberuka avuze ko impano cyangwa se ubumenyi bwihariye butagira umupaka ni ibintu byumvikana neza cyane ku bakunzi ba siporo, by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru bafana ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ikipe izwi nka Bleu le Coq. Iyi kipe abanyafrika benshi barayikunda nubwo bayikundira umukino wayo, dore ko ari ikipe y'ubuhanga iri mu ziri imbere mu gukina neza bigaragazwa n'ibikombe igenda itwara. Ariko icyo si cyo abanyafrika benshi bayikundira, ahubwo umubare munini w'abirabura ikinisha bafite inkomoko muri Afurika. Ibi kandi by'uko impano itagira umupaka byumvikana kurushaho iyo ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasanga ari uruhurirane rw'amoko, dore ko ubwabo bivugira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari isi nshya. Iyi si nshya igahurirwaho n'abaturutse imihanda yose, by'umwihariko abafite impano zitandukanye ziyoboye izindi, bikumvikanisha iyo mvugo y'umuhanga Kaberuka ko impano itagira umupaka. Ibi nibyo biha igisobanuro cy'umusanzu w'abanyamahanga mu rugendo rw'iterambere u Rwanda rurimo. Nyuma y'amavugurura atandukanye yagiye abaho kandi azanakomeza kubaho hano mu Rwanda kubw'intego z'iterambere rirangamiwe, hagiye habaho amavugurura y'ibigo runaka kubera umusaruro byitezweho, bikaba na ngombwa ko hajya gushakishwa impano cyangwa ubumenyi imahanga. Abo bafite ubwo bumenyi bakazanwa. Ni kimwe n'uko n'Abanyarwanda kuri ubu nabo bahamagarwa mu mahanga mu bindi bihugu bakajya gutanga umusanzu, bakagirwa abayobozi mu bigo by'amahanga. Kugirwa umuyobozi mu gihugu cy'amahanga bitandukanye no kuba umuyobozi mu kigo runaka mpuzamahanga. Byumve neza urugero, kuba Dr Donald Kaberuka yarayoboye BAD, uwo ni umuryango cyangwa ikigo mpuzamahanga gihuriweho n'ibihugu byinshi. Icyo kigo ntabwo gifite ubwenegihugu runaka, niyo mpamvu cyitwa ko ari ikigo nyafurika, Banki Nyafurika. Ibyo ni umuryango mpuzamahanga. Ni nk'uko Madame Louise Mushikiwabo ayoboye umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Bitandukanye no kuba umuyobozi mu kigo mu gihugu runaka. Urugero, Pascal Nyamurinda wahoze ayobora umujyi wa Kigali, mbere yo kuyobora yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe irangamimerere. Iki gifite mu nshingano gutanga indangamuntu. Uyu mugabo yagizwe umuyobozi w'ikigo cya Benin nacyo gishinzwe gutanga ibyangombwa, gutanga indangamuntu. Aka kazi akaba yaragahawe bigendeye ku bunararibonye afite yakuye mu kuyobora ikigo cy'igihugu gitanga indangamuntu. Hano mu Rwanda tukizi nka NIDA. Ibi kubivuga ni ukumvikanisha uko ubwo bumenyi ufite bushobora gukenerwa ibunaka bukagira umumaro, kimwe n'uko hari abanyamahanga baba bakenewe mu Rwanda ubumenyi n'ubunararibonye tudafite mu rwego runaka. Igihe kubaka ikintu gishya mu Rwanda cyangwa se kuzamura intera y'icyari kiriho ngo kizamuke mu yindi ntera, hagakenerwa umuntu ufite ubunararibonye burenze. Ibi nawe wabigenderaho urushaho kureba kure birenze aho warebaga, bikarenga ku kuba niba uri umunyeshuri cyangwa niba uruhanga umurimo ukiga utareba ku isoko ryo mu Rwanda gusa, ahubwo ukumva ko ushobora gukenerwa n'ibunaka, kimwe n'uko no guhanga umurimo cyangwa kugira ngo ugire icyo ukora ushobora kurenga imbibi z'u Rwanda ukareba no hanze yarwo. Mu banyamahanga batanze umusanzu mu Rwanda bamaze kuyobora ibigo bitandukanye cyangwa se bakayobora inama z'ubutegetsi by'ibigo bya leta. Turavuga ku bayobozi kuko abakozi cyane cyane baza n'impuguke, abo bita consultant bo ni benshi, ariko aha turavuga bamwe mu bayobozi. Hari Joe Rich niwe wabaye umuyobozi wa mbere w'urwego rw'igihugu rushinzwe kwihutisha iterambere RDB, Rwanda Development Board. Joe Rich ni umunyamerika wayoboye RDB gishingwa kuva mu 2008 agera mu 2009. Ari mu bayishinze ndetse birumvikana ko yabereye umuyobozi mu rwego rwo kwiha icyerekezo, urwego rwari rushya. Hari kandi
Ron Weiss uyu yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, Rwanda Energy Group. Ron Weiss ni umunya-Isiraheli, akaba yarayoboye iki kigo cya REG nyuma y'amavugurura aho kiviriye ku kuba ikigo cy'amazi n'amashanyarazi cyari kizwi nka EWASA. Undi ni Professor Philip Cotton. Philip Cotton ni umwongereza, niwe wa mbere wayoboye kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda UR. Nyuma y'amavugurura yabaye muri kaminuza n'amashuri makuru ya leta y'u Rwanda, maze yari kaminuza nkuru y'u Rwanda INR, ishuri rikuru ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga KIST, ishuri rikuru ry'uburezi KI, ishuri ryigisha ubuzima KASHI, ishuri ryigisha ubuhinzi n'ubworozi IZAE, ishuri rikuru ryigisha icungamutungo Mutara Polytechnic, n'ishuri rikuru ryigisha iby'imari n'amabanki SFB. Byose bikubiwe hamwe bikarema kaminuza imwe y'u Rwanda ariyo UR. Kaminuza yari imaze guhurizwa hamwe gutyo yari ikeneye umuntu ufite ubunararibonye mu burezi no gucunga ibigo byo ku rwego. Nibwo hiyambajwe umwongereza Professor Philip Cotton. Uyu niwe wabaye wa mbere wayoboye UR. Kuri ubu ayoboye kaminuza ya Global Health Equity, kaminuza ikorera Butaro. Philip Cotton yasimbuwe n'umunyarwanda Professor Ryambabaje Alexandre. Hari kandi ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, King Faisal Hospital. Ni ibitaro biyobowe na Dr. Zelihun Abebe, ni umunya-Ethiopia. Uyu munya-Ethiopia kandi yaje asimbura mwene wabo umunya-Ethiopia witwa Miliard Delbor, Dr. Zelihun Abebe. Uyu akaba ari uyoboye kuri ubu ibitaro by'Umwami Faisal. Dr. Loko Abraham ni umunya-Ethiopia. Uyu ayoboye ikigo cyitwa Rwanda Medical Supply, ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga gukwirakwiza imiti n'ibikoresho byo kwa muganga. Hari kandi Tepero Chole ni umunya-Botswana, ayoboye Capital Market Authority. Iki ni ikigo kigenzura isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, ari ryo rizwi nka Rwanda Stock Exchange, riyobowe na Pierre Celestin Rwabukumba. Uyu Chole we akaba ayoboye ikigo kigenzura rino soko. Hari kandi bamwe mu banyamahanga bayoboye inama zo gutegetsi hano mu Rwanda, barimo Isaac Fisher ni umunya-Isiraheli, ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'igihugu rwo kwihutisha iterambere RDB. Hari Scott T. Ford ni umunyamerika, ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'Agaciro Development Fund. Hari Tidjane Thiam ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya KIFC, ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Kigali International Finance Center KIFC. Uyu mugabo Tidjane Thiam ni umunya-Cote d'Ivoire, ni umwe mu bahabwa amahirwe yo kuba yaba perezida wa Cote d'Ivoire agasimbura Alassane Ouattara. Dr. Lassina Zerbo ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ikigo cyita ku ngufu za atomike, Rwanda Atomic Energy Board RAEB mu magambo ahinnye. Uyu mugabo ni umunyamali, yanabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Ngabo bamwe mu banyamahanga mu buyobozi bukuru bw'ibigo bya hano mu Rwanda. Saba gusa kuko hari n'abandi bari mu nama z'ubutegetsi ariko atari bo bayoboye. Aha nakubwiraga bamwe mu bayobozi, hari n'abandi ariko aba ni bamwe rero kukwereka uko u Rwanda rwafunguye amarembo, nka ya ntero y'awa muhanzi ngo rwuguriye amarembo ruragendwa. Bikiyongera kuri ya mvugo y'umuhanga Dr. Donald Kaberuka ko impano idasaba passport, itagira umupaka. Nawe mu byo ukora, mu byo utekereza, urakazira imipaka. Reka ikirere ubwacyo aricyo kikubera umupaka. Nk'uko abanyamahanga baza hano, nawe utangira witegura ubumenyi bwawe. Ese nawe gashakishwa hanze, cyangwa se hari aho wumva ubwo ufite hanze bukenewe? Komeza utere imbere uzira imipaka. Urakoze cyane kuba natwe muri aka kanya. Ni iby'agaciro kuri twe kugumana nawe. Niba utarakora subscribe, yikore, ubibwire n'inshuti zawe. Urakoze cyane, dusubire.